Soko TV Uboroso. Moriali ya Soko TV Boroso bwa Mogosi ne chinse sato cyabara batko cya Afrika ya Mochenga kinane to kumira na sembeo erikwe mwenye mange aliagendere to kolekana ya itiri na boiga yara chikubwatia urabaseke bayito bayarganire aseri tukorigima tachaki usanga so bwa mogo chakarbono go ikomwerio wetera senchiri mutandao gwekerero Facebook urabaga sensemeri ya YouTube Soko TV namba ya mawasiliano nigere noti sano na ibere sano na isatu isano na mumara gatano mwero beka isato erio twemanye amange asobotko bwabono gusira bokutuma ujumbe yago buna tugendere usanga so bwa moine narali ari nkwarigareretie ase obutko bwabona tiango turemanya ase nchira yoko yachutia Akeretu achage to mwako 2022 mugabana irete chikura umwako mutangani igaro de miliyoni 3 gushikire won umwako kabere akarchu miliyoni 5 asikire won na rero iga otorente miliyoni 5 iberekire won eremya gosere bobe Sabari omugavana bwe county ya Kisii kwena na Chibasa rigocha saboro kiwaya ikiro mweri imeyensemo yebunge ya Bonchari lakini esenge chobwate chiskuru primary schools 134 ese constituency igongo tema kere skuru era nyoraga taliboyo omubunge Kilifu Gisairo igwire birasi ase skuru yoborose ya Nyamakoro todioke yebibirosi rinse ya NGCDF. Hatutaki fitina Kenya. Hatutaki siasa chafu ya ukabila Kenya. Tunataka tuungane tuwe kitu kimoja. Ni kweli ama si kweli? Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu. Mnasema tuungane ama tutengane jameni? Tutigane na siasa yoko bagana ba Kenya no kubori kumura ibwenseru togo chia sabara ibande. Karibu twemanye amange asobotkuwa bwana Eritrea Ishmael Mogere asomo chakare sabari omugavana bwe county ya Kisii koene kiabuna chichek Chibasa rigocha se aboro kiwa bwe county ya Kisii nigo yaikero mwere meyense moye bunge ya Bonchari abwa asomo sangirkano yo okorekana asigeti kia Riamonga imeye wadi ya Riana kakwana asomo sangirkano yo nigo mwemse bwe wadi ya Masige West muske Jacob Bagaka niga mwakero omugavana bunambiye mono ase okubayinyora aboro kiwa na igokoba ebasari erinde banyar kugendereria samasomo iko simbarat nere abasaba abanyakonda gotwerera gosokotwerera chinkoro chabo erinde bakore mirimo asubwamo ase chisekta chinde che serikali ale nechpara huru moseketwi Kiliforenge agotumanya ase ubwagare Neli tukule mwelio asemerobelio yokwena na chicheki cheju basari imiye county ya Kisii wo asomugabana bwe county ya Kisii kamuske Paul Simbarati na baraibande babere bagwanchukana na achinsemo chechibonge chonsi che county yo rekumirana na bananchi aseri tukule rero akorera asensemo ya bunge ya Bonchari imiye geti kialia motinga imiye wode ya Riana batri tangani ntetemba kirembiye muno Bonchari ga ninka nande kerenka engokora kregento kebwenne tugokore kananka icyanyore biragitorentire intumura bamachoge tuwancheranire abandari mwancheranire twamanyire ne Chibasa ri watoretera na inde gwachora asabantu bariana watorete ingamagendero Bonchari kwaretire school fees Chiparango toroseliole abana nkonyore ababero retire talibo Kagokuwa na asensemo ye bunge yo ya Bonchari nigo mugabana arati asingirira buna emiroberi y'amagendero nera begete busyo ase serikali yaye ere mutu ebra tokonya bya kore Chipara 20 kilometers kere ward bimanya go smoka montegere bimanya go cha bigende umachoke chache na bugirango bimanya go cha bisoye nyari bani bisoye Bonchari na bugetutu na nduma koira na bubasi mati ego Chipara cheito asomo nebwanya sai goika omutinyo gatano limo okonyora gatwa koranire ne kilomita emeronge berebe
bari mugenda kuramara lakini ngokorera nda abantu banegas igo abasaba abanyakonda kororobya chinkoro cyabo nakobanekerya buna isekta ya serikali nchirao ekyo baraegwe chikonda cyabo elinde bakole na kwenyorera engeria contractors tigakorera nimbwate ebintu moranya ari kwagaje ICD kwagaje nyaktari kwagaje tikaravati bona ajya kunya korera chipara kiro chieba ngao moje mubeke jumbi ebrakta o moje musali tigamba tebi nama kweli okori tema nyokuru musaje so mukungu gendo beke karanta kirimo cha echumbi abarayi bali baikera narro nigo bamwakera umugabana Simbarati munambye mono asemero bele yogo sira gisemi abo asaba mwakere koko akero chikura na kwera ni gobisi asentunda ya kabere umweshimwa gabana ndaita ko koboli anengwa kerembu ya mono sana abashimwa bami nto batinega babonchali abutokolega sabarabu ya mono sana asom pangrio yo bokonya abantu baito munogo karabo basi okoraba machoge okoraba anchali na kero monto rekisi county yaka twes bintu amwate chikura tari boyego nonya nabo nigo mugabana Arati atuguterare chinkuma cy'ubulimo buna igatikia ndege yasuneka nigo gyatigere kwagachwa bo asata babuna okwagachwa nkogandere nakababolia bali batebetigomena n'obulimo bwo komenta egetiekyo gokarabo igo egetikeria I can assure you inje no mugabana naga kerenka egetikeri nkorosu kere mbantebeti abantu bali babete kombesete tigetigani Gochirugoro na gochamate bakaya guchibeza bakabeko mubuko Bono najo alde report margoba ngatebunga abanta babatebi banganye bifwe bintu bya bitarakoraki bitarasalibwa bono nigo yatigere asabaro kugwa bonsi gokora mukia asama somabo linde bachiko babantu bengencho asama tukari bosio inguripoteria Ensoko TV kurwaliana ensemo yebunge ya Bonchari county ya Kisii ereteriane Wycliffe Orenge Miamano Moses Wycliffe Orenge kurwase county ya Kisii togoso ase county ya Nyamiru mubunge bwesemo yebunge ya Kitutu Masaba Kilifu Gisairo nigorera igore birasi bibere ase skuru y'oboroso ya Nyamakoro TODOK ebyo birosirinse ya NGCDF ka kwanekere kyo nigo Gisaira abamukira bamirori bayegoro yubwagachi bwechi ibekyo bisi cyabagambi ekyo abereka gukora nigasabira bagusibo igo bwate chikura nabo igo ko bamagega ya Dr. Freddy Matiang'i buro Moses Stephen Nyarikembonde agotumanya asobwagari Asentunda yende nigo mubunge bwebunge ya Kitutu Masaba Mosque Tribe Gisairo agende kosira amasomo anene mono asoborosya bwebirasi kaukwana ritkoria rero hakera igore birasi bibere ase skuru y'oboroso ya Nyamakoro TODOK ase wodi ya Gesima se bunge yo nigo Gisaira tebirenga nigarache kugenda namagendera yo nagotebanga nagendere ko yakora asentunda yende ya kabere kuru etera babune bwena ratakoba lakini esenge nchombwate chiskuru primary schools 134 ese constituency igongo tema kere skuru era nyoraga tali boyo emiaka antikali tiko chumutua emiaka etano nomo nande naboko nyora na iranirega te konyarekana kago kwanekere kioni go boigo habo mochirie abamereri bae babeire ba mwaka sia sentindi watekana no bwagachi obuyabwe cyabisi cyabagambi eci cyagendere go tinye borendi ase bunge yabo Getutu abagambi no moko nyara services oso mwata gito mugandira kwa ende michi abagambi tutaendelea kujenga afisi za machifu wetu kwa sababu pale ndio wananchi wetu wanapata huduma kwa heshima. Abaga bali mora osebona ko kolega asibu yago usubogete. Kwa hivyo bali mokuri gichikura kurwania abagambi elazima mumanyenga nwanye nintuko isarasaga
ni hawa afisa wa ngao. Ekerekio nigo mojumbe Clive Gisaira reirenga ni gabwatogete chipasari cha 8 million chio cha beire go ikabono cha soire jiskuru ao Basari omwaka uyu CDF ilitoa basari ya milioni 80 ambayo imefika kwenye mashule na colleges. Bosi wa wachori wa mwaka 2027 nigekereki Gisaira asabire nganere buyabasaye na boigo bari batareriki chikura beri kya sobonge rigokora monjoro lya soborai wa uamuzi uko karibu kufika, na IEBC sasa inawasajili. Kama hauna kadi na umekaa hapa, tukimaliza usiende nyumbani. Toa kitambulisho yako, enda pale kwa meza ya IEBC ushike kadi. Ekerekio Gisairo agendere gwakireko ko mosike Dr. Fred Matiang'i nagotebanga bono asiekire ntunde yiga echama ya Jubilee nero erororo hasense ya Kenya nande nerera chekoreta monjero lya sekero ekerene kyobora ibwense balenga balitogoteba na oturamo na Matiang'i ngoro kyango koboko na ando sasoka kapisa ngoro kyango balitoli na Matiang'i lazima tutene neno mwana ito kama mbaya baya, kama mbaya ese egia iskari eito tigere ne chama ya Matiang'i ekoro ku Jubilee nande ndocho mwachakire kubwenera mando chirangie mbaliriyoka nyasaba siseni n'abantu abayabanya makoro chama ya Matiang'i Jubilee onde ogotebanga Jubilee negento gya kwete ereka ebete na inche no DM na arenge nombutete mali esemeri ekwete ere no ara konya koiro ku murai bwe chama getayi chierangi che chameri nere bieko kubeka nebibaga konya gwaka na para aenda kaningu chama bono gitokobwati nkerikyo murai yoito. Stephen Nyarike Monde, Ensoko TV, Nyamakoro Togesima, kaunti ya Nyamira. Arena yo chinga kemo bererage siasa gendera tukubwata inse boswe bochorio bonene bore bosi asumwa kogocha nigori tukoria rero abagaka bekyombe kya Gusii Cultural Development Council bakoragwa no munyekero wekyombe kya raka matundura bamobekere gutwa uyo koriye kergo kyo bunge kurwa sense moye bunge anyari bari chache Daktari Joseph Birundu asomoyega wekera no nabarai oimense moye bunge yo nabo igabana inchi be bunge yo asegetige skuru yo boroso yake oke korengana na Daktari Birundu ni go abolira basaye gwasokya amatukaya igatigarete erikubwata chikura erikumusira nabo yogosira Daktari Fred Matiang'i na kugania barayi gutiga gutumeka basaye bube koreta chiburuburu ime county ya Kisii Petuel Machine na ikira naso moye goyo na kwarigania ayakubwati Bono nigoyo kuriye kirogo kyo bochumbe wetere kyama gya Jubilee meyungi anyari bari chache siasa chirobosyo Daktari Joseph Birundu abekire gutwa na bagaka abekyombe kya Gusii Cultural Development Council bakorawa nume kirogo bwekyombe kyo mugaka raka matundura tikuria rero meskuru yo borosto yake oke oyo dali digorwana na matimo ande yako wenyimbo yo bugambi okanyenyora noni njira kwata igotuacha bake asogo chako ganeria oyo minto Birundu amaya otebire nabwato erango nabwato kogania goso asoborai wanyari bari chache kurende erebuye komanya na ororirenga abantu baito nejikanso chieito nabakori emeremo baito ao nga kibara ubagoteba igotuacha goteba genda bosio tiga tokobwatesie tiga tokore okorari goisaine abantu babwate chikura emerobiri yakwanire paka igoraria na riera ikerane kurengana na Dr. Birundu niga akire uya abasaye bali babwatira chikura na kuboria bali batarabwata wesokia sobonge na kubwata hechinga kichitegalete eriko mosira segangi yae nabo igokomosira Dr. Fred Matiang'i erikora ensobo chori borebosyo te abantu baminto asanti sana sabana bake kunyara gosoka kubwate kura
egere tunyale 2027 tunyale guchenjia obugambi buri tubikite butari kunyara kubakorera igasi ya kabere matuko natigarite bada tatane kaindiri abana baito abantu bali bonsi pibatabwatie kura omwaka 2027 ese gitokare tutabwatetie kura buno mugusi tobarwe mwana minto mwana ito tari guchikonyara kubwa obugambi bwensei igo amatuka yane tigatorobere chiraini aria asiba kolera legislation nande bali bagobeka chikura chiabo bakikishe chikura chiabo njilere registered buya egere 2027 tosoesegie na inje buna birundu igongo soa asesegie ya 2027 buno mujumbo nyali bali chache nyale gochenjia mangana alitagenderete naro nande I really appreciate endorsement na support kuruase Gusii Council of Elders walibanyalile korole gazi litogendete gukora iganyali bali chache yogosira not only omwana ito majogu okoruga iganyali bali chache but also our presidential candidate olase kiamagia itoge koruku Jubilee abao kwanekerekyo nigobiga bare yabo bagikiri siasa cho obokebago asabantu bakurwaniwa asokoba asomurengo oge siasa teba asense yabeta ase gun sibacha kire kobokigwa niga igagusi nande bali babwate kwerende yembali ba lolire ngangu chibali kobuji kure chichigocha egali yagwetega igabo daracha moja kebogoleti emete ya makombe ego chikumiza abantu baito inchwe to gosorora the whole country neroje nerigeretinga kinki gendete gusiga iga kobogoro ya chiba ikonya kobogoro ya chinyimbo cha makombe Kisii County ntutagitibanga nayo oyokoroberia amangana yugoita omugusi omwabo tari mugusi aho yugoita atigegendegeria niko bono abantu bonsi baburiwe kobeka omurembe nobomo osio bochori na gochora barei abara bakonya koretsa magendero mechi bunge nabo igo imense ya Kenya eine ncherembe tiga onye totagetia manganane kiraigo abayatagete mbayategerere igo chinkwana chiri chimbe chirachio chigukwa na abande baito njigo gokonya na wana ero monyene njigo mokonya kende igo chira mobeka asakongu igo tigatosikane nande intu twasikanire miaka saiti ya 20 bono ama sikani tokorandi rioka ama abasa abantu baito bonsi egere mirime korekana senjerengia eke monarenge goteba nkeria ense tobwate kuruku Kenya nigere nseyemo ntobwati chinse ibere igo tuisa kuyesamba aseta yo togochi norogongo tobwate rwa Gusii igarororo moruoka toisa gosari Gusii yaito aseta yo togochi abogambi igabongo moise kokorierwa boko Reporter Ensoko TV koraiga kyoke nsema yongenya ribari choche county ya Kisii Chepethwel Machin yasoira samawokaye twabibikira asore Arenayo murwanire gwekero gukyobra bwense gweterase kiamagia Jubilee Daktari Freddy Matiang'i nigalire ira yo guchekwene kibura bakenya nkonyora baro bokoreri gwekira nugwechi semyo bochenu nabo igogo kenyi birengo byogo konga kubogima onyeka guchiko chora kobo murai bwense ukwara chinga kyomerana na barwanireri chimya kyanda na 50 bebiro akurase county ya Kisii Migori na Kuria nigo boigwa kwa nerego yechibura buru chechu cyabere chikoene kigwa ase mesangere kone ya siasa sara chikoene kibuna na chikokiani ayo ase oburai bwae. Hatuwezi kufika mahali eti watoto hawaendi shule, sijui matibabu hakuna chakula kwa hospitali, watu wanapigwa kila siku. I mean, one pledge I can make to Kenya as a presidential candidate, mimi, if I was given an opportunity to be president of this country, there will be no good nonsense in this country. Lazima serikali iwe serikali na wakora ni wakora. Na kama wakora nafanya namna hiyo, sheria iko inatuambia tufanye nini na wakora. Tutafuata sheria. Lakini sio eti unaangalia pande hii watu wanabeba wakora hapa eti wao ndio wakubwa kwa sababu ni marafiki wa serikali na ni marafiki wa mkubwa. Kwa sababu wao ni marafiki wa mkubwa wa nchi wako na kibali kufanya ushenzi kama huo. It cannot work. Don't radicalize the country to a point where you can't manage it. Because ukizukuma watu sana, watu wakifika kwa wall, hata wewe mwenyewe huwezi kujua yale watafanya. Since 2024 mpaka saa hii wananchi have banned 13 police stations in the country. Gadabu na asira ya wananchi kwa sababu ya hii maneno. Na wakubwa wa serikali waelewe. Hatuwezi kuendesha nchi namna hii. Eti wanasiasa fulani wao wako na ruhusa ya kupanga wakora na guns kupiga watu.
na akiwapiga polisi hawachukui hatua eti kwa sababu wao ni wanasiasa na ni watu wa serikali. It will not work. Sheria tunafuata wote ni ya serikali na yetu sisi wale tuko kwa upinzani. Sisi tumeamua tutafuata sheria, lakini tutafuata sheria mpaka kiwango fulani. Ikifika mahali ikionekana kama nyinyi ndio kampeni mnataka kufanya, what option will you leave us with? Tugutigara ase ayabwatikire kiama gia Jubilee karabara ya bange kurasa rongo rwa gusiba chakire ko bamagiga yo mukonyi bumurai we kiama kia Jubilee Dr. Fred Matiang'i na kurigia etigati kiama gia Jubilee nigo gusaba kwabekirwe nga nerebya etigati yerwe gwasinchira ere yo bwasioko uyo kurigia kero kyo babunge bwensemu ya West Mugrango Walter Mesireka go kwareme ya burabu asige karo gia Jubilee nigago kerege tambo kero kia Matiang'i koraringa konyora etigati nigera chikoba asinchira ere yo bwasioko na ondetayo ogochia wanchererwa ase incherende Nomination nature free and fair. I can even take the Bible but there is no way to tackle free and fair nomination again to get out. Nobody to go much. No monto no bomo ilione, no bomo sani one, no bomo ilio nginjoki, no bomo sani ono nginjoki, no wano mwano minto. Togenda bomo nginanda tola gero ramo. Lakini ekirukia abantu ekirukia abantu. Let us agree. Twende zote kwa wananchi. Tokole nomination abananchi watu tebinga iga omuntu bwa nomination nyarebe. Toru woto mo itigiti. Nende to woto kala mazikani mazira. Unata yabo muro mazira unata yabo. Muyamo no watire inabuga ntebi umuntu bakosabira kyara mwa muntu kanaga mwa muntu kanaga n'abantu bono nibo uri moyo nemi abana ba moko yuki hotel golage liwo mwa yuki hotel cha mwa yuki hotel cha bono kumina yimire toka ngiye kodebero abajumba abayimisiye mwadanekana ababere mwa golage lunakuru ende mwa golage luzenga bami ndo akina nene ko twari ngoli ya baise kale ndo twaro mupanga moja. Sisi kama Gusii, Kisii na Nyamira tuko nyuma yako, na sisi aspirant kama tunampenda mtoto wetu Fred Matiang'i, tafadhali wacha tumtafutie kura vijijini. Si tunangoja wakati yako hapa ndio tunajibarega hapa. Tigatoa ndege round tumuligeri chikura ntoreamo. Tutumeke na wanyeri sources cheito tumuligeri chikura. Uwono ntonya ko muchanga maono tigande siko ali gichikura. Your Excellency wenda kutafuta hapa nyumbani, tutatumia pesa zetu kutafutia kura. Hatutakuwa ndio janda to sere ntuna batogo sera bantaba buna tolega aenda gichikura ko busiko. Uwono chairman lero muchanda our Excellency abantu abano nje bweka nabango basera. Ngoro kwa Walter Misire tene kirogo kia wachumba West Mugrango constituency. Lero twachira soyo minto Fred Okengo Matiang'i gocha gotoene kaliana sabari nkotara tulineramo naende na nomination inji chikoba free and fair. Nongo soyo binyoro ime makolime koleta abantu baito bwata chikura negasi yitwa yego kere ngo yakora tole pakomo sikie Fred Okengo Matiang'i anyale kogoka. Nomination nero ya toire yendo toko kuna tumbo joto. Lakini yote tako mata Fred Okengo Matiang'i na thank you very much. Sengenjo wata na nomination will be free and fair. Kuna nje Walter Misire bale bagon seri ase chama ikonda tako bata ina tigatu mena na nomination mon serio semba serio. Igonda chiko kwanera chibali mujiri chitama etina ndubwata Fred Matiang'i lakini abana baito abagusimba manyete wega. Lakini asirende bali mujiri tama etie ngo basabana onjoka konya Fred Okengo Matiang'i abe president. Abasa ime county ya Nyamira inse kiombe manyekaire muna Nyamira Youth Organization nige kiombe kigia chakiro mu rubiri bwo kubwaterana nebyombe iri kubwatuka mwegerero yenge nchomano gukia sabasa bari batabwati emirimo ase binyoro ime bye county ya Nyamira unenchira ya mo yo kubasegeta basa gutumeka chinchira chekerero eri kwerike emirimo boka abanyene mokonyi bwo mo commissioner bwe county we sub county ya Masaba North asemo ye bunge ya Kitutu Masaba Stella Wanyela nere obagakora mu rubiri uyo ochaki wari tukori rero ase asabira basa banyare weso kiase umubano monene erikwerikia ase ukubwata chikura bosi babochero bonene bo mwaka bwechile fuibere 2025 na kabere. Okay, tuna complain sana hakuna kazi, but we also need to create employment for ourselves so that kama hakuna kazi
we find something that we can do, at least so training ya leo, it will equip them with the skills so that they're able to empower themselves and earn money. Okay, kwa majina anaitwa Josiah Ongera Obuba. Mimi ndio chairperson wa Nyamira Youth Organization. Ni NGO ambayo tulifungua sababu ya kusaidia wenzetu hapa wenye hawana uwezo wa kupata information. So hapa tuko hapa leo hapa katika Kiang'ende Youth Polytechnic ili tuweze kuelimisha youth wenzetu ile kitu ambao wao hawajui kufuatana na mambo ya ICT. Wanyela, I'm the DCC Masaba North. I have joined the team here for empowering the youth under the Nyamira National Nyamira Youth Organization, which is giving this training to the youth here. I'm also here to encourage the youth that they should be registered voters, and at the same time they should get these ICT skills and make proper use of the internet so that they can earn money and at the same time avoid idling. Kwa kura na kupigia viongozi ambao watakao wasaidia katika ward yao, katika area yao ya member of parliament, other governor, women rep ambao watatusaidia. Kama Nyamira Youth Organization tumeona ya kwamba kuna vijana wengi hawajajua umuhimu wa internet, jinsi ambavyo inafaa kuitumia ili ya kwamba ikaweze kuwasaidia. Wengi ni musicians, wako na content ambao wanaweza onyesha ulimwengu. After this training here, we intend to move to Geteni on Monday, and after Geteni then we'll go to Gesima next month. Asa ya bwatikine na wachenu wizara ya wachenu inseyo mwaziri Aden Duale omo CEO SHA na Daktari Nancy Mwangangi nigoya tuarege karone kiombekia barimu gya Kenya Union of Post Primary Education gose kupeta bakuragwa no murikiobo Akelo Misori no munyakerogo Omboko Milemba asaba kwanirigoro yogo kora makongu aberega kwa enekiwa kurwa sensemo ya barimu asige karikyo nigo kuigwana kwa enekigwe ase amangana au buna ekubwatia. Any facility that will charge or ask a teacher to co-pay, you know the contractual obligations with the Social Health Authority, because not all facilities are contracted to serve teachers. You know the consequence. We will withdraw that and suspend that if we find you co-pay. I think the other issue was the capping. The reason why we did the capping, and that's why we are going to negotiation, and we are suspending for only 1 month, we are under obligation to protect public resources and teachers' benefits. We have incidents where teachers were charged claims worth 187,000 for outpatient, 150,000 for outpatient, 160,000 for outpatient. When we saw that, we realized there was fraud. And that is why, and we have shared the details with the least leaders. And when the right time comes, we'll share with the country. I don't think today any hospital you go to, even Aga Khan or Nairobi or Kenyatta, that you can go for outpatient and your bill is 187,000. I mean, this is theft, this is fraud. So we are talking, that's why we are having a meeting, and we want to tell even teachers in their locations, please download Afya Yangu, protect your benefits. The money belongs to you. Facilities want to use your money because when they see you have 500,000 in your Afya Yangu, they get tempted. Become greedy, and they want to judge teachers more. So we want to work with the teachers. We want the teachers to be our whistleblowers. Please, when you go to facilities, if you feel even the facility, the equipments and what the service you are getting is not worth what you are paying for, please, you have structures. Talk to the local media, talk to the local people, your local structures. We want to have a clear
healthcare system that is. Wetani habari michimisano nemo ba ECDE kurwase county ya Siaya nigo basokire na kugania serikali ye county yo kubakane ngere yabo ya mentkaliro wikachi milioni chitarinke aborokia bwo bakoragwa no munyakero go Barack Omondi nigo bamuchire serikali ye county ya Siaya asoko bayaba abo asaba chirigwika egeka kimetienye emyaka etato bataranyora tongoro nonya neyemo. There is no equality. We feel that there is no equality among the teachers. Some teachers are being treated special apart from other teachers. We see that some teachers are called for induction trainings, others are left behind. We see that some teachers are being paid salaries, some teachers are missing salaries. And this has just come because there is this what we call irregular employment of teachers in Siaya. We know very well that it is the responsibility of the Public Service Board to announce vacancies for the teachers to be employed, but this has not been going well. You just see a teacher is given deployment letter. You don't know where that announcement was made. And this teacher is going to stay in a center for almost a year without being paid. And even if they are paid, you'll find that a section will be paid, another section will be missing salaries. And again, you realize when others are getting arrears, others are not getting their arrears. So we feel that there is that disparity. People are not treated equally. You find that teachers, again, are forced sometimes to go deep into their pockets to sponsor trainings that should be the responsibility of the government to do. You find that teachers are even sponsoring material development, which should have been the work of the government or the education department to provide. So we feel these things are not doing well on our side, and we come out strongly. We came to visit the governor, but we could not get that time. But we want to leave the message that we will come back again if these things cannot be rectified. We are out here to demand that those arrears that have been missing since 19th May 2023 to February 2024, can they kindly pay us our arrears? Some other employees who are employed like last year have already received their arrears, and it is not fair for being an ECD teacher. We are all ECD teachers and we are not being treated fairly. Secondly, I'd like to talk about our gratuity. Kindly work on those issues. We were employed in 2016 by the Honorable Colonel Rasanga on a temporary basis. The letters were never renewed, which is not the fault of the ECD teacher. The letters should be worked on so that we get our gratuity up until 2023 when we were given permanent and pensionable. Yemano mwanchu morigeli ya soko chore soko TV boroso bwo mugusi na gwikiraga buno tugwikira omwairi bwa maya senchira yo gwikiranu ye chinsa isatu na boigo aseri tukeriga lya lero bari bana kina mali yogene chibicha kugo chirara senchira erendonge ngamo na Felista Kaberi Barnabas na boigo Brian Achaka kukuganiria obotuko obuya gwikeria nkyo erietariane Ishmael Mogere.